kureba ngo twagiyaho yagira ikintu cyakora cyagumana ikiri ko mu Kabale district. For example, twaja out of 1 billion ni twenda witwe 20%, 200 million ni tuwasa kombe kebirasi bitanu buri mwaka. Turi umusete twe kuri mu district ni tuwasa kutunga mu development twakora. Tuwasa kombe kakirasi umuzitano a primary level. Izabana bari kweje no mabana ko bari kwegira mu mashomero gakuru. Abinja tu bari mu birasi biri hikuko. Ibirasi biri mu madirisa abana njura yagwa ni umuyaga ukahuha abana nibaza side mu ibyo kwega bigireke birekera. So wo kugira ngo watunga zo sete 200 million aha sete turi ku generating as local revenue tukazito mu development za education. Ndateka ngo cincije kugira mu gashobamana. So turebe budget yitu irimo gukora ibigendere kutungura Kabale ninga nibitungura individuals. You see, some people are bigger than the government in terms of development. Umuntu nakora mu district konka ni muhango argumana tungukana munonga ko muntu konka district yetari cyo. So ate bimwe tukwena tubaze closing turebe ngo muntu otunguke na district yawe. Yes. Echa kabiri itwenda ubwo ninyenda kwereka ngo wamara kutunga budget ukabudgetingaje sectors zo riko na developing neza ku developing. You see the problem we have, abantu bakaguma bine nkora yo kuja budget ni copy paste. No paste, copy and what, you know, my computer. Okuja ngo no kwate bya umwako gwawe ukakwate kitabo cha budget ukahindura figure. Yes. Ukachindo ukajangu hati ogumpa ubutwabwine sete nyizera rwo central government owina allowance ya miliyoni 10 hatu mutari 12. Wacha tjiriza yatwa ntugura amabati 30 tugura amabati nkaga konka turi kureba need y'abantu ecyari y'amabati need y'abantu cyari nico twenda kwanza tware buntu twenda kwanza aza itwaba bari mu karuru nibyo twenda finding out abantu bitaga cyangwa bitaga nkutono enkuto nje amwe no kubigurira enkuto umataka gamwe agafire busha hagukubura imihanda kuzayo ngo abantu bagakozesa bakora ibyo ntunguka twine mishozi hari itaka ryo mu kashozi umuntu ahatakanga gushaganazemo aho ko kuzisharura ni kujaje ni kumuteganiza. Hari abantu aba investing mu mataka garyokwe n'abagiga cyane kugambira so kora bene ngo bete ba investing ka bari mu mataka gawo bateri enkuto then bo bije bakorera imirimo iri kwereza abantu sete. So eyo nizo turi kwena twigore ko tuboneze nezigize neziri. Echa kabiri tukora amashomero gitu gabago muri gakundwe abana bari gashomero. Echa kashatu turi abantu bakabare niki namwe ngati campaign yindi kwenda kutandika tindi kwenda uja government neza kurete ente because government setezi ni nyenda kutandika abantu bine set people can invest on their own batagiye no mu government. Necha kabiri government iri kubaye set za PDM konko umuntu ari kumaye cyo kuzikoreza. So we want to open up a dairy farming, especially zero grazing. Kureba buri muntu wena hato kitwa mugambira afocusinga ku ronente nama. Ente netunguro wawe miringo 3 gana hospital. Ente ito muri Kabale yakwamashe ejo ni manure yo kutwara mu misiriya. Ente yakwamate nonyawo uguzaho. Ikikwesa wabana bawe baje magara abana benshi Kabale tuyombo ubonanga milk consumption ni Kabale abana butwino ubunani kugambira bari mu primary abana mitwale 5 nakashanje research nejangu abari kunywa mate every day they are only 10%. Na 10% babasana kwa binji muno and most of them barashangwa nka umataho. Ukire becho so nabwo echo ntwenda kutaho kugira ngo wa mwakanyisa mate abantu bakagatunga muginji nibaganywa kandi nabana banyu munagani mugaguze agandi gaze kwa process. So twamara icyakashatu intene basa kuzara iyazara wabo ino ubukene bw'esete ukiguze ikuletera sete muka uzikoze sekindi just ente nitaga akantaka kutsitamyo ni kutari kwitaga ente kutsitama wawagambira afunda bwita ko muri Kabale injira ngo mumwe nicyo kituma abantu ati wareba riye bitaka ryona wareba ngwina wahinje kinyasicende iwara ngo umuntu kwase nshingo katika nshingo itwa tugamba kare ngo bagihinge mu rubingo kusha kwate kibira cya wawe ni bibira bitanu ukakwate bibira bitanu katera mu lines ebyo bibira byona bitanu bikajya lines 20 zo rubingo ahando kasigara ukinge byo kuri ezo lines 20 zireberere ente na ugambira kandi ente rya buri kintu ente twasharure binyase bimpa ibikura muri bihimbo
tukabikora silage tukabikwata tukabikora silage hanyuma yo kwezi ende nebige byo bihimbo byomi iyo wano enda kunaga ngo noza ko hato mwabuja ngo bito musinke fumbira iyo bikore process yente kubirya ekakwamashe ukagarura amamashe ukagobera umuntu entekije kabari ya leta amashi kucya kutama ibinyasi abana baba barisize bakabitera umuriro bikase bikakufera ejo binyasi byo na wabikwata ukabirundana ukabikoraje no bikora muhe no bikora musayiri abantu entenizi biri wono gamba kiti cyengudo kugira ngo abantu bababanje ngudo kureba nguza ko mbyange ebyo abantu batungo buherezana munongo mbyentamba konka twinenke ngudo zit for example kezi zaza kabarent manywa munonga nkense y'ekishara asa inona beningana nawe yanjira ngo ubwo kushanga ngudo zito zuri kubarabaruka wono rwo gwambara ngaho kemega wono jo gwakatuna naho kushanga ngudo zuri kumanza barabaruka burundo gundu zo muzinira plan no plan that's a very big is only big projects the central government ezo zuri kureyo kuto ziri kubaruka neza central government so ezo president azinire program ngeje warebe yakatuna yijamo iri kuza gukorwa kugarukwa mu kugikoraje kandi twine ejo ibyo byo kurebamo ni result ya corruption abantu okuta supervising ajemirimo eyaba ari kutombekeye ko toyi bari gukora bakakora show the work ate kahendera irugirimo ibimpe warebe kuno jabo baba manye ngo urukuta twaruta bashime kwani bapima waza ko urukuta ushime kubanza no pimita karyo kwenda kombe ko urukuta yigo washanga itaka ryo bimunonga wabana urabyo urukuta ushime kurabyaho urukuta urgombekirije icyo kwanza rutinda n'amabare menji uteho n'itaka riboneye iri kwasa kurukwata kumarubwire buri ngo rutagize rutatiki konkati yabwa corruption eri yagize onkuto abantu kubiya obusete nicyo ngambira abantu bariya abari ku contracts nibagomoka munonga okukira government they have bigger projects bine bintu bingi bari kumugeza inkuto ziwareba zatiki abo ko urukuto barugabire ubaje ngo rambure bari bakora umurimo gwikira urukuto tayata bakamuhereza kitu kidogo yakarya urukuto yakore cyari kwenda ati gwati so challenge yitu binati oya gumira mu office atarwe mu office Kampala ni yali uwagabira urukutoro uwarambwira rya ari Kampala hatu kusafaringa no wahano uri kuvuga inkuto so nabwo eco ebyo nibyo bintu wo kubira uri chairman uri serious urabana whistleblower argezo nkuto utere na president simu chairman ro C5 ushime ko ine communication line na president ukumugambira kufanka changa cha kwa ni ma RDC ni ko akwira karya president mu district eyiraka ni chairman ro C5 erishu ni RDC wacha jeje chombo niyo mirimo birwana ndakujetegere eyiraka ni chairman ro C5 abo kwatori ni wabantu niwo bamuje gutwako umurimo utukorera ibimpa chairman RDC are appointed by president okuza kureba emirimo ikorwa chairman n'abantu rero kajigambira president negendaje kora bine genda ku president intervene twinensonga iyo butare haza kabare nemwa ha district ezo kuhangara ha border ninga sizo gahanshara ya Uganda na ihanga rya Rwanda tukatunga chanso gwahwire bodeje bizaba kabagigura konka sindukumanya kuba wagira mu office ndebe gatuzo kwenda kutekaho kureba abantu bakabare na munonga babahirije cyo cha border katuna na nabantu abari mu district ya Rwanda erukwera hano yahansharo ubutare bwarengerwa mamani abantu bakora imishoboro yabo baje kibatiganyirwa ati noreba icyo ndi kugambira ni kigaruka production imwe abakabari mwiniki ikimwe kugwana ukira babo nizo cimi kwanza kurona tutakaruza katare hari hekituribire ngo kwa Rwanda tubari kukigo ibyo bivuze tusome kwanza twayibu ekiribire kabare ngo kwa Rwanda nguteri kwije kukigura niki hati ni turi kwenda twara Rwanda nizo kwenda bitoki waza katunatire ibyo byije ibyo bitamba abanyarwanda bijabiko ubucetugeze icyo tutakabandize twaza kureba ngo abanyarwanda bije bagure turenda kubaguza what do we have on table icyo turenda kwita abanyarwanda bije bagure kabara icyo tuza kurondera katare niki ningabo bineki icyo turi kweta wacetugeze
so icyo cyo kubanza nicyo kureba abantu ngambere itaka ryo rufunzo tukagambira government jeri government reke kuteganisa abantu bitu akurwa mu bisharara icyo cyarara cyakabari cyashone cyambara mbara abantu binitaka ningashi ankole babareke bisharara babinge mu bwashisha babiruje aho kwabina ukuze konka turi kwije kubingo mu ndari cyane nanuye mu kirugo azo tamwine plan nitwe na government yanende bisharara kabari ekole plan yo kuturondera itaka ryo kuza mu Uganda akwa nitwe tujya abantu nitwetaga gukora nitwetaga kuzo production nko kwa bandi bari konka wijo kashanga kataka kani karugamemo kora beno urugo kwande kwate kamera yawe ureba abantu kuyani tubagambirira ngo government barugeho bahinge mu ndizabo urebe kuruga katuno mutawuni kanza okwiko mutawuni ureba abantu mu ndiziba hinje kuziki urebe ne sete zitukuba ntuferwa wababinga azo je ngurunda kurunda katara abantu ukaburondere kanshi twina katare akarabaza kuza Rwanda katuretera boom hano koko kureba za nkore amate tochi boom yabaho season icyo season yitune mu kandi mu ndaho ziri kweraje no murufu so ati waja ngwanyakemo wanyako rufu rero ngurunda kuja ngurunda kundetera butare ngurunda kureta kugure byanje bipinji barije kugurisha kaba wabi mutaka ejya baregera irisozo izinshozo ko kuzeba ziwiremo toine program yo neyo tiro mugeze inshozo nguzibonere nguzigarukane nguje mu program y'wa leta ubalete ifanya chini ubalete ibintu byo kukozesa babazi bagarukana iseritaka iri bashishire ryagirema abantu bengi rikacukuka rikabaho bakatame imiti kujya barigaruze ihota tire yo program ka government ngobeye bobonka umumushozo ko gorare wo kutame biri kubasa kubeyo mu rufunjo abantu nibenyejeza abantu turi tokataga kubabinga iyo wata ibari kwetaga wata irrigation skill okata yo kaba fertilizer umucishozo mw'abantu bintu mitakarinji nibagaruka higo nibaza kwinga okunibeyayo so government program yesheme gukora no kuranga izinshozo zita higo zirima maize zirime nkuto abantu banyegere bazokora itaka ryo mushozo after all fraud zikwazi ryo muri leta rose mpango konka abantu bikiriza rose ya fraud eri kubaho mu season kabiri bakasigara na season yo mushana bakakora n'ibakora so nabwo cyo nitujya mu government ekitwe na tuhereza abantu tubanze twareba ngo twabarondera ku sita tubone kuzageza imfuru otherwise tucharge mu government gazetting eziwetirandi zakabari ezete muni rural areas abantu bahingemu bakorere mu farming twine ndenda kugambira umuntu wurikize irizo ngo enterikabare umurufunjo today amatageri kurugamo no mbara okubone fresh and pure tokainganisa no 75% yakabare producing amata kabale nembera iri facilitating analishi nembera nunji climate yitu ni nunji ahanteze njungu zamata okusingayo mu western region ente yenjungu yamata irabasa courage umuri kabare kukira handi ho ekicuba kimanye kandi nizikora nka umurorandi areas ezitutusia so okuziha abantu zirorandi areas nicyancho base wababingo mu direct farming completely kandi tino wabata wacha gereza wababingo mu mondi wababingo mu direct farming kandi tino wabata kandi ezo nizo enterprise ibi so far ezikabara bazine abakora zo enterprise ibi nibo bari kwasa kutwara abana mu mashomero nibo bari kwasa kwa bande mirimo nibo bari kwasa kugira families so nabwejo itwe nitwe na government ereba ryabo bantu ebone kugaruka kugambaje abyo fufu nico twebembeize kandi cyo tujya kukigamba na president kandi tubyakigamba tutaratina turakigamba tugumire turamutu kugambira abantu beyi akwana bone cyo bari kujaje nico bari kwenda so oinamasiko kugira ngo abantu kubarekera urufunjo ko runo kishaba abantu kubarekera urufunjo bakakorera mwe bibono gamba bakarisizamo bakahingamo obundi kikahereza abantu bakabare na munongo mbyemishuburo yabo byayiyongera kugira ngo district erira habot exactly ndenda kwereka last season aba nema bakaharaza munongo abantu bitu bakabare baba bingo mu gibyo bishara nabahinjeme mundi bamwe bazikwata bazitwara bamwe babaka amafuka abantu batiye tibahinga akwa bakaburu kubagambira abebembezi bona bagumani bariye abantu bababingo mu rufunja yo bizagumani bariye itutwarugayo action yona tekateka mu kintu ekimpera karu munonga no kuranka rwanira abantu akwa nkaza no mu parliament
natwara mu petition kandi twagambira buryo mwe wena na RDC office twagigambira ngo bagende mpora ateganisa abantu bakabare na Greta kabare okubiyo mu rufunzo kutuba imirimo yabo yagarukenya ubwo aho nyenda kugamba ngo abantu bakababoro akatari ntasa yona akatari akwatu barashabwira mundi n'ababe nente babura mani batakuguza ente zabo government yenda kubaka urufunzo umuntu akibaye nente ziboneye bazigura bari kumwayisa bazitwara abantu bamara nente nunji bazigubagura baramangora kiza kubaka urufunzo bamwe bije government yababingamo ariko mukazo bayabingira ente zenunji munonga kandi nente nunji munonga bazingiyamo kumpa umurika mugango aho yazitiye tindahamanya tindamayazi cyane so now hatiya abantu tubagambirire nenda ngo umuntu wena uri kwenda kumanya umuntu wakabare iki urufunzo uri kumanya isari ayijana kutandika kwa 8 2015 abantu arebe motoka izenda kuturetera sete kuja gure mu nico natandikana naco timuri kutunga sete mu cyaro cyanyu mutire bimuraguza abantu kubarije kwende mu bakashuka muri sete nyoti nyimpingire mu konkana yininza kutunge mu wachizerezo mwami gosipati nayininza kutunga isete ze mu hago ko muri ngo kundazitungemo abantu bita baraguze bone mu ndi zabo kubarajya kasete mu show baraza kwijo wanje bagure ikinda ndakora wachizerezo nayinoza kwija bagure cyanje ikindi byachi ikindi kora so umuntu yaje capacity yo kuguze mu ndakate sete mu show ni kimwangura kuza kurara nywere retirement ni kimwangura kuza kuronda kitoki akakiri wachizerezo ni kimwangura nangwa no kutandika no kutwara abana ishomero bakaza kweka so nabwo eco ite turenda ngo barebe waya kabantu rufunjo bakabana no turi ko wabakuru rufunjo no bo wabakebye ntasa byabo wabicumbagiza abo kwani to expect ngo emonde zikwenda guzibwa kabana projection yiteringo ziraza kureta message zitaryasi ya 5 billion umugureta kabare rubanda rukiga esete zikuza kwisha niza kwa ziri nyinshi kira ukuba ku rufunjo kandi waba ku rufunjo tine cyo kwenda kuri pressingamo ngo batunge mezo si niyo challenge beri waje batayinge mu tine program ya government yenda quality of 5 billion paya so nabwo cyo ntishaba government ngo egende mpora abintu byo kureba ngo yatatanisa abantu ekolera abantu ibintu ibikwaletera entunguka kandi abantu babaje na government nishowe sumushoro itagize ki itagumirwe nico kurebera problem yetu y'abantu cyo bari kutakira imishoro bari kutakira imishoro abo kwa bacha bari kwiba government baka investinga nibo bari kubire capacity kushira imishoro konko umushoro gushirwa ari gushishwa buri muntu wena umuntu wena watwara ibyo ntasya umuntu wena mu cyaro kashanga ine koko nagambira umuntu ya producinga lita 20 z'amata kazitwara mu factory ejo factory neshashu umushoro wajigeza neiwe wonka watunge sete zo kuspendinga ibintu bari gukora mu factory nitubirya jubaju akwa buri muntu wena ine sete ki umushya hareke riko taka kurya umugati gwa burizo konko tine sete zo kurya ahubwo byo ntasa kujya nibice muno so mwe nizo twabe turenda ngo government ububwemezo buturatunga tuburebe kureba ngo abantu baganyirwamo kandi tugambe nyenzere ngo tutangarizeho kintu cya security kuwa kuba wamazira karura ke 2022 navuga ko yerusherire kuba kabaregeneye mwa ha areas ningashe mwa districts ezicurumu inyetwazambi yabanko bwina zinaki recently tuvetwe muri Nyabikoni ababoda boda nangwa n'abantu baburijo bino kwete muze kugira ngo zaba zakoneresha 3 zecuro nabo batatiza mu cekeje zaba no wa boda abo bwina zo buri Nyabikoni nabo ngo harabana n'izindi areas nke konka eziva kucara kutangatangira mu abantu bakabibiramo kandi umwe no mwe bukirikare ngo ibyo nane bitwo mwiruma zabara amashanyarazi butagera ki so kituma ubwinazi nebukorwa bibi biyemo so kuba wagira umuntu ebejo oyiteguye utakweba ngo wakwatanisa na office ya RDC ngaru kwedinga security mwarwara sebyo bintu kamurongo mu district ya Kabale uko kwacigambaje umurimo gwa security no butebenkana bw'abantu mu district no murimo gwa RDC narishi district security committee eri chairman ni member wayo so kiramanyisa ngo chairman nko muntu w'abantu noboine feedback
narishi no boine okweto mwito kwa abantu munonga okusingayo omubebembezi bona barya district so chairman so wanu zo mu security committee oshimeye kuba oine bintu bingi eby'abantu ari kureportinga na munonga biri kwatangana no bwerizi bw'abantu bawe okura ngo wabireportinga mu security meeting then mwamara mu biteiseho kandi mu bironderechi omubazi ngeno waba uri chairman oshimeye kubona nkwatanisa nunji na office ya RDC na office ya DPC nangwa na office ya DISO ezo offices ina zawane zikwatanisa je munonga ubwerizi bw'abantu ni bugiramana eco kubanza ka chairman ushimye kumigasho ngo nokolengana na ba LCC chairpersons bawe ndengo zone kandi cha kabiri muragire nchiko za villages ezira za sub county ziri mu ba LC1 chairpersons bo wabo ine yo nkora yo kureba ngo oine system yo kureportingira bebinte biri kufa mu village kwika district omukura biri mu nchiko zo kubugana bebembezi bagenzi ba kuruga village noje kubasa buri kimwe cyo eki twitaga no kwa chairman ukagira motoka chairman tayine nakagari hati ukareba chairman umurimo gweni muke ninga takwine tine cyangwa cyari contributing akora kwawo mu district azo kamunagajura ukamunagenye konko mutona yamanyo umurimo gwa LC1 chairperson LC1 aina maka machi namanya burika namanya mwana utaryo mu ishomero namanya mwana uri kurese njaga namanya muzeyire uri kuturo marwa namanya muzeyire utari kushashwa school fees eyo data yona chairman LC1 konko no bwakigira amani geni machi ago ku implementinga bimwe abyashime kora kugira ngo acendeze ibyo bintu mu cyaro cye so nabwo cyo umurimo gwe no ku reportinga abangwa bari byaci abari kumukiraho iyo wamara ku reportinga bikaye ko mu security committee no mulimo gwa security committee okuta measures ezo ku reducinga ibizibe byo mu village warebe bizibu bya village A wacendeza ibya village B bikacendera mu ruko tebenkana umanyengu emiruka yona waje kwatanise tebenkene ngo butebenkana bwa district konka wabo tarebere ngo watebenkanisa village iyo kaja no tebenkanisa district totama district kiri kugifominga niki inshuti zibiri turi kugira omwami Dese zirwe nyenzire ngo twendere orukwendera obutumwa obwo rukurehereza abarevitu abatayari West TV abarevi actually I mean nana abo abarba members ba NRM nangwana nabo abanyakabari generally ubutumwa bwo kubahereza bw'abantu awo bari munonga itakanyira ubutumwa nyenda kwanza nasima Tayari TV na management yayo abukutora no muri benje rizoba umbase kwija ngambireho kandi ukoreho interview ke nakora newe eitwa barakora kandi kurira mwaruga murarugahona Tayari ntumangu best ni mbayara kungato kashangeri nanye hano deep in the village okwisha kugamba nanye kumanyisa muri TV eyereyo kureba yamanya nebizo by'abantu deni yaguma nebyo reka muranga kujya babase kubikora kandi cyo turi kwenda nico nabaza kugana kurango twaye ko mu bantu twamanye bizo byabo twamana content tushime kubahereza tutari kwereza abantu ukashangano ba content eri kushara ya Kampala kandi setup yebya leta ragereki itarashora so nabwo cyo nyenda kukibasimira munongo echa kabire cyo ambuza nyenda kutwara mu kishogo kusima abantu bakabara gundo murundi abantu bakabare abari ku rugo mu gomboro 15 kandi bakarugo mu miruka kina cishaje na mwenda bari ku rugo mu villages cishaje 28 abasitamire bona bakasharamu bakakora ibyaro byabo bakayango bururu muri kutuheze Dennis Zeirwe akwata fraga NRM abase kugiye bintu byatu kolera ibitakozwe muri Kabale district kandi bishime kwani bikora nyina masiko umwami ko sibatire n'abahurikira n'abarebi abari kutureba hata TV Tayari kugira ngo umuntu wena ya wagira commitment akorera abantu no bakorera habo kwa government bikoze sebine kongabo kubikoze sare bagize ki no batari so nyina masiko ngo twakwatanisa tukaranga buri muntu worosheme kwa nakora umurimo yagukora kushimwe gukora uri gukora ogu yakora kushimwe gukora waba uri mu science akora imirimo yawe kwetaga science waba uri mu arts aba social sciences aba CDO tukora umurimo go kumobilizinga abantu kwejumbira mu mirimo ya government uri kwa supportungu
rero bari bashange abasanza bashange ba mobilizingirwe babahereza ubwenge ubwo gukoresa imirimo yabo bakabasa kwitungura rero buri muntu wana waryo muhinji koresa man oyingi ushaze byo kutwara mu katari rero tugira ubutare ubwine bintu byo waba uryo mu lisa wende teka amana mu kuri sente oleta mateminji rero tubaletereza diary tubaletere byoma tuze kushaba aba investor balete byoma byo processing amata rero tandikira kandi rede birimo umurika bari tuine 4 processing machines izibuzigwa amata gukora wacu cyo kosbati bizirimu factories amata konka amateka jeje amata tigaro ako amata gutwine kabare gona bokugato mu factory amata gukora shayi agukubisa abana biki bigabasa ngono utwamanye ngo katare kariho abo tarejumbira mu gito hirya abantu bakabanye tukasuproduce nk'amatemeji twamanye ngo gatwara icyo twino mugisha ibyo kora amatebyijire nibiki konka amategeko konka ariho kwa bina amatemeji ibyo gakora tubagizeki tibabine mwana atogore kumugisha niyo advantage cyime ko sati kujya twaga produce abo gatwara bagizeki so nabwo eco nyenda kusima abantu bakabare nyenda kusima Atari TV nyenda kusima NRM kecibina ahubwo kutaho bururobu bwihorere umukabari district kandi bukagenda umisho tukara twaburuga nyenda kusima aba toasting hano na munonga aba family yanje abatebekanitsa twasitama ukujya tubaze kuganiriraho nabo bakabasa ku tebekanitsa mwanyo Hosbat nyenda kusima webale kandi mebyo rikora ninkumanyaje munonga nyina masuko wagumizamu baza gukora umurimo gw'amanyu kandi Tayari TV yonje kusupportinga nico turi kwenda ngo young people babe empowered babe supported bakora imirimo iri kwasa kureta sete no kureta intungo mu cyaro cyiza babale munonga ogwe yabari omwami Dennis Nzeyirwe origire kutunga ubushagi kinyamwinji obwa hati ya web party flag bearer ahabwa ekibina ekya NRM kandi ahantebe ya district ngashentebe ishente kwa district RC5 twere kusima ahabubwire bwawe wabare munonga kutwicereza kuganira nitwe omure wito murungi wa Tayari West tujagumizamu no kugira ngo guma TV yawe Star Time Zuku Azamu urukureba program zitizona kuba twehire kubegesa kombyaro no ko yemufutega ngo turukika no kureba ngo tumutwira ubwire bwawe n'abantu Kosbat amanya umutego sa program